Guys, part 2 Cak luhur part 2. Yang mana? Part 2 iki. Hai. Part 2. Enak, guys. Part 2. Mantap. Nah, caranya cukup kosek-kosek. Digesek-gesek dulu. Digesek-gesek dulu. Ikutin aja terus. Kak. Yuk. Malam Minggu, Sabtu 8 Februari 2025. Part 2 lebih. Wih. Dia matiin. Lebih banyak, guys. Part 2. Lebih amatir, guys. Part 2. Jamur kenoki sama daging sapi, guys. Ini belum selesai, guys. Nah, dicampuri BBQ. Ini part 2, guys. Part 1 tadi habis, ini sisanya. Yang pasti yang cerita Alas Malang. Alas Malang. Isu apa? Isu Panjenengan kali sinten? guys, lagi masak, guys. Santai aja, guys. Tambah iwak, guys. Nah, tambah iwak. Nah.